Clear tu te chỉ bay ule he ka channel milo ngai thu saka milo thlir sak tu jong song te in zawai chunga lom thu ka sai ma sadua la subscribe lo ten khoi taka he ka channel hi milo subscribe sak tu ron ka ngen chawani Lawngtlai district dong mun tharlam ber ilo khria zel theina tu ron notification bell kha milo ngai pe mo sakla ola ilo da ram don ya venia hian COVID-19 shreng me ka Lawngtlai district dong mun kan ngai tha anga chuba ka chuan district chhung thu thar omte kan thlir ho don bok ani darkar som nile pali kalta khan Lawngtlai district a sivei mu chhuat thar somnga anoma heng mu chhuat hi thunet manga mu chhuat som le rapid antigen test manga mu chhuat samli te ani Vailama rivei en kolna atangin dam taka COVID care center chuasan hetiang hian an oma IR quarters COVID care center thingka main building atangin mi som le pakhat munnuam 4C middle school atangin pali 4C chongtepi high school atangin pasari tenin voina en koldam chuatir song song hian vain somni le pahni anni tichuan tondin huna hetiang hi Lawngtlai district chunga positive kan nei dan ani IR quarters COVID care center thingka main building a hian somruk anoma dalu thar som le pathum an omani building chuwa somnga le pariat anom mek boka thingka COVID care center a hian an vain mi za som le pariat tuna hian anom mek ani dedicated COVID health center Lawngtlai a mi paruk en kol mek ani boka home isolation en kol Lawngtlai a hian mi za som thum le panga tuna hian an oma Chan hu 4C Reverend Thanjinga Memorial Middle School mi pakwa en kolmek an nibok home isolation chongtea en kolmek pakhat ala oma 4C chongtel Government High School pakhat en kolmek an nibok 4C chongtel IB mi pahni tuna hian en kolmek an lania Lungrang 4C Government Middle School pasari tuna hian en kolmek an nibok Lungrang a hian home isolation en kol somni le pali anom bokani Golsil 4C middle school mi panga tuna hian en kol ania bungtlang sauta hian home isolation en kol som le pasari tuna hian anom mekani vasai kai home isolation a en kol mi pasari anom boka saizo is home isolation en kol hi pali anom mek bokani munnuam a hian home isolation a en kol pakhat aum mek boka tin heng ba ka hian ZMC a Lawngtlai khua pakhat tuna hian en kolmek ani bokani tichuan tundin hmana hian Lawngtlai district chunga positive en kolmek hi an vain zali le panga ania heng positive en kolmek te hi an hisel na din hmun health department lamten uluk takin an vil renga ngai tu em an si lawani nimin ninga ni zandar ya ta khan upavi eldoma Lawngtlai bazar veng ami chu ZMC a covid wangin aborala upavi eldoma kum somruk le pali hi July ni somni le pakhata khan COVID-19 ri akai ti mu chu ania Lawngtlai bazar venga an chen na ina home isolation a da ani mek line ama hi taksa chaklo le natna benvon nei inen kol lai mek ani wangin ZMC lama da phei anita anatna chu zual zelin nimin ninga zandar riat akhan he khovel hi alo chu asanta ani upavil domarwang hi nizana khan ZMC atangin Lawngtlai lampan pui ngalania tukin jing dar riat khan Lawngtlai bazara an chen na in thlen pui ania anina hian reilote cholpui zok ani nuwa an loina ko ran BCM bazar biakina danin voin chama dar som le pakhat khan bial tu pastor Reverend Lelzar liana khiang te chuan avoi liam ani upavil do mahi kum sang ni som atanga sang ni le som panga khan Lai Autonomous District Council MDC tram khat achela tuna hian MNF District Headquarters Advisor ani mek bok ani ko ran lama kum sang ni khan Lawngtlai bazar veng ko ran BCM ko ran upa atan than ania
din hun sang bial le tual chung baka area baptist le assembly ate achel thina Sunday school rangbon a kumsom ni panga chung cholwa zirtir tu na achel wangin em chapman certificate po alodong to bok ani tuna hian BCM Lawngtlai East pastor biala chairman le tual chung koshana chairman ni na chilai mek ani bok ani venia khan ama uitu mitam takte kal theilo ma sela mani omna huna upavial to mahi Lawngtlai mi puitele district chung mi puiten kan ui hle ani ti social media te tarlan ania achung le khattele arong bol pui tenen venia khan ropui taka voiliam anita ani heti hian Lawngtlai district chunga covid awanga thi hi pasari anom ta chung te chu han seile det taila July ninga jing lamdar khatle achan vea khan pi sanda provo chakma kumsomnga le pasari kamala nagar thiami chu Lawngtlai district covid awanga Nunna chan saber ni in aloboral towa ani hi ZMC an panna kong laka aboral ani July ni kuwa tlai lamdar nga khan pu ngun huma kumsomnga le pasari kon pui chu ZMC a aboral boka July ni somle panni chamadar somle pakhat khan pi van sang pui kumsom thum le pakwani weng pui Lawngtlai chu ZMC an panna kong laka aboral to bok ani July ni somle pali jing lamdar ni le mini somli a khan upake sang lura kumsom ko le pathum Lawngtlai chan mari weng chu ZMC a aboral boka July ni somle panga zandar somle mini somli a khan pi amal somi kumsom sarile panni diltlang south chu ZMC a aboral le boka July ni somle pakwa jing lamdar ko khan pu salatnat kumsom rugle panni silchar chu Christian Hospital Lawngtlai a aborala ani hi Lawngtlai bazar venga khosa ani ti hian voinia kan thaliam tak upavial do matelin Lawngtlai district chunga khosa COVID-19 awanga Nunna chan te hi pasari anita ani apoi leya heng covid awanga Nunna chan ten an kalsan an chung kwa chung khatlaina zong song te pathianin ompuin thamon zel se ti hi kan du sak tak zet ani voin khan Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan Mizoram Journalists Association Lawngtlai district member te lenga somin district consumer redressal forum le legal metrology chungchanga district ni puite tana hriat tur poimo chi sang asoi puini Dr. Andrew H. Vanal dikachuan Lawngtlai district consumer te dikna chanvo rabe sak atam hle nia alan thu soin consumer te chuan social media in phunlung oi mai bak chu athen na tur dik tak a then na chang hrelovin an thawang hau sak tu le zirtir tu an mamo hle a hriat thu asoya consumer tem lung oi lo na ngai thak saka an thu rem turin district consumer redressal forum aum thu le consumer ten pan na chang hria se atu thu sein tuyal thei erong bon la gas le dorthil bok dik le dik lo chungchang apo Lawngtlai a legal metrology om to in inspectorin a thut chila chak takam halak chho zel tum ani thu asoi lang bok DC hi Lawngtlai DIPRO pusilal throi tluang le legal metrology inspector pu Jeffrey Zothan puyan an troi oma district MJA member te hian president pulang meteral te chuan a hova Lawngtlai consumer te ti har thar tura malak dan tur le district consumer redressal forum le legal metrology te mi puiten changkai jok an chhor thei dan tur te sei ho ani DC chuan Lawngtlai legal metrology om thar chu consumer te ta na thil lomom tak ani thu soin mi puiten sumdong atanga an thil leite a that tok le tok lo te buk atlin le atlin lo te anan dik thin don ti asaya thil man bi thia sa azwar tu ten an du duwa lo ti san ngot te po dan anga man a rem thei ani thu asoi langa consumer ten an dik na chanvo hria dora tanga thil an lein receipt emo cash memo emo deal zel sela thil dik lo aum mani chuan district consumer redressal forum a afin fiananen thlen zel turin acha ani complaint hi president district forum address in this office apo thelu mai thei ani thu asoi district forum a hian president le member panianoma president hi Lawngtlai hian president
han ni phak judicial officer anom lo awangin judge fast track court siha ania pu MC la ro khoma associate professor government Lawngtlai college le pi vanlal hlupui fa na headmistress government southern public high school te chu member nilai mek anni phetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo me saktorin karon ngen che ani Ministry of Youth Affairs Government of India chuan India zalenna Indian Independence voisam sarile pangana lomna den chanin kan ram zalenna sual tu te riadang nale choi moina azat ka amrut mahat zova fit India freedom run ti chu rampum huwa panei tura ruam hanna kalpui mek ani Ministry of Youth Affairs Government of India chuan India zalenna India Independence voisam sarile pangana lomna den chen hian zalenna sual tu te riadang nale choi moina hun azat ka amrut mahat zova fit India freedom run ti bok chu rampum ho panei turin ro manna akalpui mek a he program honna hun hi India sarkar lai puya youth affairs and sports minister pu Anurag Singh Thakur le honorable minister of state pu Nitish Pramanik ten August ni som le pathum sangni somni pakhatak anlo nei to a hei hi October ni sangni le somni pakhat thleng kalpui turin ro manna siam ani bok he program thupui chu jan bagi dari to jan adolan ti ania he program thil tum chu India ram mi puite hrisel na thazok an nei theinan mani taksa in soi zoi le in von that ngai poi mo a ni tin mani taksa en kol that hi kanun phunga senglu hi ani fit India freedom run hi India ram chung district zasari somli le palia nei turania heng district a hian kho som sari le panga thewa he program man tur hian ro manna kalpui ani bok ani Lawngtlai district a Nehru Yuva Kendra malak na in fit India freedom run hi August ni som ni le pakhat a hian khuwa som sari le panga nei turin tuna hian ro manna an siam mek bok ani